téléspectateur bi assalamu alaikum wonɓe darde Jama TV assalamu alaikum kono mi annoncé non joni ka page Facebook ara mi salmino mi weltoni kew en application men o wiyete Hotiren Fouta ɗo gandi min non émission Hotiren Fouta ko jama fof no andi ko Fouta Diallo moyen Guinée Fouta. C'est pour cela waɗɗen émission Hotiren Fouta. Donc Hotiren Fouta no fi mon ko fi an ko fi jama on fop télévision Jama TV kadi ko fi mon ɗum ɗo wona an ko fi mon on jama daraɓe émission ji ɗin apprécia émission ji ɗin ko fi mon ay salminiraɓe ɓen e bappiraɓe ɓen e kotiraɓe ɓen e sodiraɓe ɓen fop yo Allah lan ɗo mo kala ko tegi ko satti e hoore mum no ittamore cam on to wonta annorba ko ɗum ɗon woni jango sa kaari ala haalis ala ɗum ɗo a selli okora ɓe ala ɓen ɓeydina marɓe ɓen okora ɓe ala ɓen dan pour moi yaafo ɗon donc ɗon andi ko wollu faljata asesina ɗum ɗon andi ɓe ala ɓen ken kadi ɓe peelan joni hara en salmini jama fop en yaada e téléphone on direct téléphone ko 78 watton 116 82 38 ɗon andi piiji ko yewten eɗon andi donc en yiiɗo vidéo ji partout ko woni circulde surtout ma au concert mo femme d'origine guinéen e jibitede organisé ɗo en ñanden en yiiɗum ɗon ko vidéo ji woni circulde en tant que les artistes won arnoɓe jugol ɗum ɗon ɓe en yii kadi hanki le 24 décembre Amadou Badian haɗen organise nouvelle génération haɗen organise concert ɗo maison de la culture du sec mais Allah waɗi kadi laataki artiste on kadi foosimo ɗum ɗon fof en wawa yiide fi mum kiikiɗe noon jooma ha jon ara laɓɗana pourquoi haray o waɗali ko duwa kon fof entre makko e artiste jomba walla ko artiste on tum foosimo sali arde il faut que ɗum ɗon ɓe laɓɗana par ce que haray no woɗi mani piiji ɗin boyi donc c'est pour cela que ninni haray fewno ɗo nini ma habituɗen inchallah kikiɗe 22 heures kay men laaɓa e poy mais pour l'instant ɗon andi ɗe jenti fen ɗo wono geleluma ko vidéo ji ɗo woni wadde kon o jeemela kadi le promoteur guinéen wonɓe ɗo e Sénégal donc il faut kay ɗum ɗon promoteur ɓen e hoore mum ƴetta disponibilité mum ƴetta disponibilité mum ara jooɗo yewta ko honɗum no feƴƴiri surtout ma Mama Salou Lemiro le président femme d'origine guinéen kanko ma o hewta ka plateau ɗo le président Thiamala Bari Bantingel kamɓe kadi passé ko kamɓe woni hoore ɓen ɗo ka promotion ma ɓe hewta ka télévision et puis heddiɓe par ce que no woodi piiji goo si tawi tun on en acci haray yaha e hoore men ha feƴƴita il faut que andinen artiste ɓe guinéɓe ɓen ko enen woni homɓe ɓe andanen ko kamɓe woni homɓe par ce que sina ɗum haray marsali entre men e maɓɓe en salmini jama fof ɓe gaccali hay goto aya maydaren clip asaya goto arten ka plateau men ko mi wolani on kon haala kan ɗuɗata ha feƴƴita maintenant en yewta ko waɗi ko no gandi menen ko noon min fenata kono ko yimɓe yiata hara en salmini kala wonɗo darde fewno ɗo émission on Hotiren Fouta régime may jonana asaya arten ka plateau men La Guinée, Sénégal, c'est l'Afrique qui gagne. Ça y est, je t'aime un point, c'est tout. Je t'aime un point, c'est tout. Yarapi, mani, chérie, baby, Nyanyira itanange nana, kwena so itanange nana. Wolo kalunyira gangani, awa gangani pom, gangani pom. Wolo shirira. Je suis ton Roméo, tu es ma Juliette. Bébé, toi et moi pour la vie. Je suis ton Roméo, tu es ma Juliette. C'est toi et moi pour la vie, bébé, chérie. Je t'aime un point c'est tout, wallahi, billahi. Je t'aime un point c'est tout, bébé, chérie. Je t'aime un point c'est tout, wallahi, billahi. Je t'aime un point c'est tout, un point c'est tout. Un point c'est tout. Je t'aime un point c'est tout. Yarabi, mani, chérie, baby, Some love again, hung it down.
xamul woon man naa ni duma barde yow it suma xamul woon sama guddu barde ndax li ñuy dund dafa neex a neex ndax li ñuy dund ak yow moo dàkk neex sama xol sama life sama bàyyi dina wéet yaa ma moom ma la moom c'est pour la vie sama xol sama life sama bàyyi dina wéet yaa ma moom ma la moom c'est pour la vie bëgg naa la defowe wu ma la bëgg naa la fama ira fay foofa bëgg naa la defowe wu ma la bëgg naa la li ma am li nga am ñu boole ko mu nekk benn chéri bëgg naa la li ma am li nga am ñu boole ko mu nekk benn chéri bëgg naa la hey my boy sama la gisul damay wéy man yow rek laa mi gis lu bëgg la lu koy faaj wax ma ko bëgg loolu may gaañ xam naa ko amul ati amul as lu wóor la li ma yëg du ay foo lu wóor la sama xol sama life sama bàyyi dina wéet yaa ma moom ma la moom c'est pour la vie sama xol sama life sama bàyyi dina wéet yaa ma moom ma la moom c'est pour la vie bébé chéri je t'aime un point c'est tout wallahi billahi je t'aime un point c'est tout bébé chéri je t'aime un point c'est tout wallahi billahi je t'aime un point c'est tout yalla ya bileka je t'aime un point c'est tout yalla dia nyeleka je t'aime un point c'est tout alale monote je t'aime un point c'est tout yeah je t'aime un point c'est tout chéri yo na nyewa yete Azaya wo Azaya no andi Azaya ko neddo mandaro ma ko kanko jombi jeli kaba bintu kono no hilo andi fewndo lagina kayno sofiri mo seda on andi don affaire jidi no woniri non hara e sal jama fop be weltani ke kala wono darde fewndo ka télévision men Jama TV salminen Hussein natude aroy wala ma série Coco salminen non kadi kala be wondi en tout cas salmini gore makko be fo tanti Aïcha Dalanda tout le monde mi accali hay e go kanko Hussein Natu merci haray numéro téléphone kono wowiri non ko 78 waton 116 82 38 78 116 82 38 salmini kala mo dandar en tout cas no darde émission Jama TV donc andi non min kono mi wori non e hanki hari den do wadde concert molna do concert en live donc ka maison de la culture duta sek mais lataki pourquoi non lataki haray ko artiste jon kanko Mohamed Junior Fatako woni ko arali mo donare depuis vendredi o arali parce que biye makon ko vendredi non kanko e manager makon mais lati o hewtali e der Sénégal o wi vendredi o ratu volon donc watta inna joni bay ko e sam ko e dimanche wonno concert on en tout cas o arayno e dimanche 21h00 dum ko le 24 décembre lati don kadi ça n'a pas été wawali marsude ko homo labbinanta en dum don fou ko kanko Amadou Badian directeur général on ka nouvelle génération kanko labbinanta en kikide pourquoi ana o yobali artisan o jonnale mo hay fuyba walla ko honnum wadi il faut que femme en dum kadi anden kay kadi konno jogitorten hunde hara kala fala de participer de kay mission awada 78 wala 116 82 38 78 116 82 38 ko dum woni émission on régime la wayla ngadan don hande mi anda régime hande sina subata kile poji parce que mi tawda équipe da occupe da yewtere donc en famudira jonnon la wayade hande clip madda o hande suba en émission on ha auditeur be fuddo nadde aca 78 waton 116 82 38 ka émission hotiren Fouta régime s'il vous plaît may régime adani mi wala ni mago andi min ni ma hande on ko anjogi direction on ton parce que mi ari mi tayda yewtere e wawali coordonner ko honɗum hen ɗum gollete ba non ko non woniri émission on tardi hande coordonner ton ka régime ton ka masinji inana la ngadda
parce que jama no habbilan fewndo ni bon haray aca résultat waɗi pré may sa waɗi pré yo Allah hirnomo yaafo yaafodamo yaafaɓe ɗon andi bébé l'insan woodi noko nene makko atti feƴƴinde kankali o feƴƴini haray Allah hirnomo yaafo yaafodamo e yaafaɓe hara en salmini kala mon daroma en tout cas no andi bébé l'insan wiyemo en tout cas yo Allah naddumo aljanna firdawse ko ɗum ɗon woni important o
hara en salmini chama fop en salmini wonbe ka page Facebook be no darde fop en akere e goto salmine monsieur Sidi Ndelo le président l'association jeunesse Dongol Touma la JVDT merci monsieur Sidi Ndelo salminen kanko vice président on Habiboulaye salminen kala équipe uji kadi DT di fop en actuali hay goto on to district gon fop en actuali personne simi yo mi actuali en actuali wano dalao salminen wano dukki tayre kaajel bullere dukuku donc aren geme kamen kam jibina mi jandi don hara en salmini jama on fop wadi aren bambaya pellal e ben don fop paray ko no voilà no concentré émission on salmine be marché ben fop kadi no concentré émission on merci beaucoup wombe addude kay kadi merci Basim Bari depuis Medina merci beaucoup aray do weltana ono série 13 voilà salmine mandar ma en tout cas habata sicata wigol DJ Belami de soutenuma ko hamuda o Mr Alpha depuis depuis Koloban e salmino sami Abdul Rahim Diallo Koloban salmino Sanu ande simini Sanu yeyo café on Sandaga ka président ka atelier ka président Malal akasa ka pelu nyaay ciokel hande mi yeydo mi wawata wolde fayda moƴƴa mi woli karango nani tawni accu mi nyawndama Sanu merci ayigo dande ngarti carrément donc horne tolla musude seeda ko dum hande hadi mi amano seeda mi memmino merci e kala kadi nyoowo Mr Banga kadi salminama moƴƴa en accale e goto salminen président Chamala Bari Bantignel le président de l'Alliance de la sous-région chargé de l'organisation au conseil à l'étranger chargé de l'organisation KIFDG chargé de l'organisation ka parti PEPS ensemble pour le Sénégal nous devons que président Malal chargé de mission aussi Kabla Daouda Diallo ka conseil et social et environnemental teddungal le modon dum do fo kambe jeey andi barki landaki duubi assalamu alaikum haray alaikum salam on dum ko do horani donc haray régime la waylan darande don clip mon da horoma ko nebudo sida fala aduna don bintala liso ko yimi girasi don baydandi girasi Lamin girasi kode ko gorko moƴƴo voilà haray ko dum won ton kala mon darma no fala participe de émission ngo yar 78 182 38 sereji ni fo salminama sereji ni fop ko do mi salminta Aissatou Koundara big up à toi mi salmina Binta wonno do mare ngangon le 2 décembre passé merci aussi Binta depuis Grand Yoff en salmino mo e kanko équipe makon fop salminen kadiatu popo dara c'est les forti foli rewbe kako forti foli voilà c'est les foli rewbe depuis Grand Dakar et salmina Aïssatou Bari Grand Dakar kankar mo salmina moƴƴa mi salmina kankar non Abdoul Boussoura depuis Grand Yoff Abdoul Boussoura e kadiatu Abdoul Boussoura Grand Yoff kadiatu Grand Yoff be fo mi salmi be moƴƴa malgré no mi yanon ka anniversaire là voilà donc on ko woni mi yettina ko mais c'est pas grave salminen imam mon Thiaroye di Petiyero salminen camara Thiaroye aussi e kala wontibe Thiaroye be fo salmi ama taximan tout le monde mi ƴetta premier auditeur wala auditrice min namo assalamu alaikum alaikum salam don jam idon onon le idon e janno marsude alhamdulillah ra weltanama émission mon dara on do Grand Yoff direct mi salmini be Grand Yoff be fop mi accali hay goto ara ko pay ko kindiya woni on jarno de dum salmina on ara ko man ko ngoto inshallah merci beaucoup inde ne gonno Jalla Majulde Kindiya Ahmad Julde Kindiya ina jankono alhamdulillah d'accord Jallo Ahmad Julde Kindiya be reedi ma ara memane binta lali so yaade me mu nyallore nde acca ida son ja sol solida en ka ay ka mi do weltani wa Jallo boutique en fop Jallo boutique en fop kay me do weltani parce que be fo be darde émission ka boutique mabbe ara be jodi be concentré wonde inna do yan tangal men be na xaral tuti wallahi na ara me acci tan wobbe naati ko boggol d'accord merci beaucoup acca 78 116 82 régime clip ara caméra Kogonga ba
kande ege yumba barbani ite yo mojo bibo yo salmini tata baba dala bagirasi agwa kultura bikamara girasi lamini girasi girasi lamini girasi kone domoyo Paulo Veltio da Bingirasi alla giochi to majunne balle yara mala bingira Baba Girasi Baze Girasi kobo Baba Girasi Nafi Girasi onko bobo ma Ubagati Girasi Baba Baba ya Baba la Bingirasi Baba Otayata bebe yara lipi Yaga bebe bebe duba Italbili yaga bebe kajoniwa Dura wakila bata legali Italbili yaga bebe mo Allah redu yaga bebe Lamine Girassi signé Bintalali Sow spécialement ko o wi Lamine Girassi jaka kebbe gine fo no salminama no weltanima et puis dandi voilà Lamine Girassi mandarma kanko jeyi espace do nanno fendo ibe wadi mo katam tabor voilà haray teddugal jama fop Jama TV no do kala fala do kala ko ente couverture woni football woni quelque soit alpha ko madda couverture sa ari do min ma yewtay problème ala be mi woni yewde fi projet be fo aray merci beaucoup Allah laati hore jamo yere do gandi min mi yawata wolde aussi non acha 78 116 82 38 78 116 82 38 de parisien ça va toi ande min be wonbe France be wela mi ha passé be ndara émission kono be ndala no 50 euro ko soda montor watto da quoi ko do wari be wela mi ha fedditi MC depuis France merci Mamadou Boy Gomfoli merci ara mi sami kanka de lama e bengu makko voilà ara salmi fo e ngati ala goto salmi na AC game fo hanki be anu résultat mono na do tere yakar merci a capitaine Mamadou Baylo Amadou Markuno Amadou e Bouakar wonno ko markani men hanki men gagnino 2-0 en tout cas e der tournoi e souci folion men mari 7 points 2 victoires une match nul ko dum men wadi taw e der 3 match mo men wadi on 4e amen match kar men pia men heba 10 points salla jabi men wona premier ka tête men ya quart de finale men pia ben no ga men ya demi finale men pia ben do men ya finale men pia ben no kadi men jetta coupon men fait amoka Jama TV do ngandi game c'est pour nous voilà merci coach Boubacar Lambagn kadi salmina mo ga jette goddo ka ligne allo Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuh. Jebela chodi. Jajef way. Okay, Baba Goto family one not today. Depuis Tamba. Depuis Tamba. No, mimi andida Tamba peti. Dundo jarada wala Baba Goto family. Mdandi fenda Tamba. Okay, do aji di ko fewdi. Meren ni wallahi. No, sina émission on foti no yori no laba quoi. Merci. Vraiment du courage. Salminana la non alpha pianiste walla ko batteur. No, ko fop ni alpha pianiste batteur.
en tout cas fe on do alpha ko fo ay ka wallahi mais ko fewti ton idon e jam ça va alhamdulillah mi de munyi nan awa toujours la euro don auditeur auditrice welsano fambe be fo d'accord heɓuɓe feere ndaarugol e ɓe heɓaali kadi aray fof no welsana weltora kadi ko baba goɗɗo fenɗo ko noon ndawde Tamba ko jugol wonɗa toon non ɗinin meɗen e programme ji ɗi meɗen defude ga gonga ko wiyata ko non mais ata mi affiche ma baba goto affiche concert ma kan ñanden tu ayi noon min mari ga programme menen kadi le 30 inchallah o sedeps inchallah ouais mi anda aray toujours meɗen waɗi invité lan Tamba yo non meɗen invité on koyo ngar waɗe e faya fewn ɗo ni mi sikki tun kumpaji no joa juude kungel jangowoɓe joa Tamba kumpaji de wakam kamɓe kadi ni ɓe Tamba toon par ce que ɓe doit juude kungel e Tamba kumpaji way no ɗum ɗon ari mi humpitaki quoi toujours ko bisimilla maɓɓe kadi kamɓe kadi voilà d'accord y a pas de problème ko bisimilla d'accord toujours no wonda wontida kadi ka ɓerde quoi merci baba goto family depuis Tamba ya dj bela cooli ndesan jajef way ok merci beaucoup ok la euro ɗo giɗo jama family donc ɗo hande pay ko waɗo pooɗa fewno ɗo mo Tambacounda e salminimo moƴƴa salminen kala misejo kadi mo wondi toon en tout cas ɓe weltana moƴƴa haray ko noon woni ta 78 wat toon 116 82 38 français ɓen onon ɓeɓe France on watta wiide DJ Bella eno sanguero ɗum ko fof e mon onon kadi le français là no sitta ɓe américain ɓe nani ɓen ɗon kam bete ɓenne bela minana ɓena $200 no ɗon ha téléphone on ko majji ɗo français jo ad nallan téléphone on ko américain jo addimo amérique États-Unis d'Amérique ko ɓe gandadi lan téléphone hara e salmini kadi boyɓe am ɓe fof wonɓe France no jooɗi feno dardini e les artistes wonɓe France no jooɗi donc on andi régime adna noon tattati kilma question sala jaɓ ƴette goɗɗo ka ligne tattati ka bombe par ce que ɗo gandi mi yaha Gambie mi waɗa faya bonde menen e général G 224 salamu aleykum waaleykum salam ɗon e jam alhamdulillah onon le yirtito e mon ko ɓoggol ɓayara no wewɗi nam hay wallama ngu woni on noddude ɗum fay kummon ko gandanɗa hoore mum jooɗi ɗo kindiya mais meɗen jooɗi nini koɓe wiyata Garayof ɗo aslem Garayof d' accord ɗon e jankono way ara mi weltani ke Ramzy Bari mon grand sir d' accord ɓe Côte d'Ivoire ɓen kadi fof ara meɗe weltaniɓe laamu ngu salminiɓe toon ko wonde e donde d' accord salmina garandian goto mo wiye Balde le Boss e Kaba Sangareya ɗi ɗo Garayof ɗo de aslem Garayof na weltani ɓeygu makko Balde le Boss Kaba Sangareya e Aliou ɓe fof salmini Kaba Sangareya ɓe fof maɓɓe meɗen salminiɓe meɗen jolliɓe jinje aray ko paykum makko ko woni e salminde ɗo ko kesderum ko woni motade ɗo d' accord aray joƴƴina wa kay tattimani fof kadi meɗen weltani ok minen o gollayɓe cak ko saare ɗo fof kadi meɗen weltaniɓe d' accord meɗen jarniɓe aray bonheur on kadi toujours meɗen ko laawi d' accord wa aray toujours meɗen yoɗɗano men tatti ñaaɗuɗo grand jango kin salam on ninimo Dakar ga miɗo yowimo Binje yandi noon hara cak o waɗon doy ka tali nani ay ka aray no ñaadi tassimani ɓen ɗo ala hakkille oui aray ɗo weltana merci beaucoup wa ja acca 78 116 82 38 tattati wonde ñarde min ni on kikiɗe noon kadi andi toon émission laaɓay poy on ko Amadou Badia wonde en adude programme monoɗa hoorema SUI ko watta kon concert makko on waɗaynoɗo hanki le 24 à la maison de la culture Douta Seck donc joni noon programme on il faut que enen anden exactement ko honɗum woni source on pourquoi Mamadou Fata ko arali Sénégal ay maydaren tati ka tigi acca Yo, Rastaman. Finyande go Broadman.
sending that girl fit to the tuno the gido. Yes I man. Tati for my tigi finyante go where the gido. War moria. Yeru moya. Yeah. Ndaru be dudu de tun. Ko yejitor dawo be dudu de tun bombe. Ndaru be heu de tun. Ko yejitor dawo be jeu de tun bombe. Mene melum by Johnny. Awa Johnny. Mene melum by Johnny. Si be fala be duda kadibura choji. Ninkanganda kominyaki goti. Sino bubi sasa te ukadi andu choji. Kadi mi abala ngoli. Joki dapti boy tunde dapi be seke me luta mi anta ino day. Be dodi de womba kadi bai be sonja. Oh jaja was son soli jaja. Down the man de be fighter ma. See that man di fiancé ya bonalan jaka. Be mi jibelan kailan. Si be mi yo si do beli boya ilang awa. Halalando mo walilan. Do the boy ni do darte lan sonja de nane. Rasa nane. Yeah. Ndaru be dudu de tun. Ko yejitor dawo be dudu de tun bombe. Ndaru be heu de tun. Ko yejitor dawo be geu de tun bombe. Mene melum by Johnny. Awa Johnny. Mene melum by Johnny. Hey yo. Hombo mi jiyo kadiyo yantai. Hombo mi jiyo kadiyo lutai. Hombo mi jiyo kadiyo dasi. Beyanda kadi kongo sinni. Ilata kadini bai jaura. Koma ila kadini bai jolta. Kadi hatumbai be anda. Figenja rasta bai kosonte. Arde genja goto wafalja. Toni figenja talando kohombo. Tati man kokanko kadi goto bona. Eturunka aja ubeja. Besika mi antaido. Si besika yo si mi daso todo ardeng. Besika mi antaido. Besika yo si mi daso todo ardeng. Ndaru be dudu de tun. Ko yejitor dawo be dudu de tun bombe. Ndaru be heu de tun. Ko yejitor dawo be geu de tun bombe. Mene melum by Johnny. Awa Johnny. Mene melum by Johnny. Hey yo. One day I'll dami dali dunno fono renti ala kanfo kotaki. Nane jama fono teli tati man mo woli ala notini. Lamin by nyari wada rasta man kadi andwen se dali. Erdogan kadi sudali. Jama julbe kogonga kawonki. Salif bombo kadi bembe walti geto by no se di kogonga kabende. Hey. Yo girl them. Yes I have. Finyande gold and the gida got to be done. Betty Jallo Butti. Fi nyande go tati tigi e ngarta e bariso joni parce que wodi lani do bariso DJ bela comme bariso. Merci beaucoup Jallo Kindia walla inna ba Kindia sans dépendre cran of e salmi moƴƴa e salminen kadi baba goto family depuis to e Tambacounda kamɓe kadi ɓe dar émission gon ka page Facebook e salmini ɗum e kala kadi fala ɗum nadde ka Play Store télécharge application gon kadi e Jama TV on haɗa ko teddungal le mon so waɗi Jama TV no yehi Play Store on natude ɗum télécharge on application installe on ka téléphone mon ndaron télé on kala ka yaw ɗon ka résultat jini kadi adi o arayka walla abonne ɗon ka page Facebook Jama TV ƴetten kadi goɗɗo ka ligne. Assalamu aleykum. Merci beaucoup, au revoir. Fille c'est un bip do bip attaque. Ko nous simi on a le cerveau vocal ko fi wota on bip man yette so be sota crédit kadodi. Vous voyez non. Donc en salmina be krayo be fo be yofa ngor almadi ha yera be fo be salminama. Salmina min on kalmon arma famille DJ Bella Jori on fo salmina Sira Malado depuis Medina mo dar de mission on Mariama Siré aussi depuis Medina be dar de mission on Binta Pellel Hadja Binta Pellel dans pour moi kankani mo dar de émission on en salmini be moƴƴa kambe donc salminen kadi wano DG kankadi mo dar de émission merci beaucoup en salmini min yon be ciaro be fop ha memano e mado ka memi fop en actually haygo tingeji en tout cas jamñaji wani télé on hewto e haton be Mbour P Master Boy wo kanko dara émission o moƴƴa mi waɗanta clip ma sallah jaɓi P Master Boy y a pas de problème salmine Mariam depuis Kanyof kankadi fewɗo mo dar de émission on acca maydaren baristo arten ka émission men hotiren Fouta baristo régime may
Baristo, ɗon andi kanko woni baristo paaki wonanɗawro ma jama fof wi ko emprunté sayphone jama wi kaka sayphone o wonno min noon istinji makko ɗi no nande e sayphone de par ce que sa contrôle hay ñande mi daari vidéo mi andamo ɓe tournayno honto mais kaka label sayphone o wonno donc mi nani kadi kanko baristo himo inna déjà kanko e sayphone ɓe andira presque ɓe wowtodira donc c'est pas compris mais si ari ha nder si ari baristo gonga no weli ko stin sayphone o ƴettuɗa petit là je dis la vérité hein. Voilà donc ko stin sayphone o ƴeɗɗa de no si yahi ha yaa ko yaha wono non min huɗata wolgol ɗum ɗo way adama depuis Grand Dakar kankane mo darde émission en salmini moƴƴa moƴƴa adams ay adams no kimi suldare e mbajjure molanande Adams depuis Grand Dakar merci beaucoup ara mi weltanike ma moƴƴa moƴƴa mi weltani kala mo yiɗɗa yiɗɗoma kadi salminen kadi kala animateur to guineje wonɗo ɗo e Sénégal fewn ɗo wakkiliɓe fof kadi ɓe wakkilaki ɓe par ce que foppuno wakkili ko Allah woni fonnali fof musidɓe hara en salmini jama fof salminen ɓe kadi sin kadi neɓata émission men o lanna ça nous reste un peu seulement ça nous reste 13 minutes parce que ko 15h30 do aɗen gaynude parce que ko 14h34 minutes fuɗɗi ɗen mais ɗon andi voilà souvent garay retard o koye waɗa seeɗa joni noon mi yewtiki on hannde avant tout d' abord régime ndaran en ɗon clip mondanta en ɗon pour alatandan d' abord voilà ɗo mi gaynu annonce ande jama on pour kikiɗe
ka émission men laaɓa e poyi eɗon andi émission men on laaɓa e poyi ko laɓɓinayi ɗo piiji ɗin on donc kiikiiɗe salla jaɓi noon kono mi wonirani en noon Amadou Badian ara e jooɗo ɗo o laɓɓinana en pourquoi Mamed fata ko arali ɗaynimo par ce que enen ko noon wiyete Mamed ɗaynimo par ce que a wawata wadde pendant 3 mois 4 mois promotion ange goɗɗo yewde on artijo waɗa vidéo mi ara e Dakar o watta vidéo mi ara o publie ka page makko o publie partout tawata ko promoteur jo mari erreur si tawi noon kanko mari erreur on va en dara o justifie to ɗo donc Mamed kadi salla jaɓi o e noddaymo kan kadi o justifie pourquoi o arali événement on hande sawa sofe han les gars hande Jama TV accanta on haydara e yewde e Badian nodda Mamed kadi direct Mamed yewta en pourquoi o arali événement on s'il y a un problème on va régler ça s'il y a un problème ko makko e ɗum ko kanko Mamed régleta ɗum namen voilà harayna promoteur merci beaucoup allez 78 116 82 38 Jama on kadi excuse moƴƴa vraiment yaafo kadi yarlo déplacement jiɗi woɓɓe arno ɗon tawi men ɗon no lando concert on si waɗali et cetera vraiment hari Jama no motivi argol noto concert on téléphone on kadi yimɓe noddu ha men tigi men bulo min en hanki 24 tango mi waɗali mo few komi hotno ka suudu mi waloyi tellement le min 24 décembre lan tawa e waɗoɓe ɗum ɗen ɓe voilà nanon mi ɗa on kono noon lan tawa e waɗoɓe ɓen voilà mais hanki alamde ça n'a pas été hier mom on tigi déception heɓu tun déception immi e waloyi quoi donc salminen Sayguer o yi concert makko ko feƴƴi le 23 décembre jeudi kanko e guiɗo Mamaya ɓe aray ɗo walla kanko e Sayk Oumar ɓe aray ɗo ɓe remercie Jama on si Allah jaɓi jeudi inchallah kanko kum passé pay kum en tout cas kum waɗi ko wayri wadde duta sek wano ɓen yimɓe noon ari wayri merci Sayk Oumar merci organisateur jon kadi merci Ibrahima Sori Ibrahima Diallo merci à tout le monde en weltani ke foppe en accali hay e goto en andiniɓe si Allah jaɓi ko enen hawti régime clip s'il vous plaît arten ka plateau men Jama TV fenanilan ɓernde anden fenanilan akasa sayfon ɓernde makko nen fenanimo way enen ko no wadde jejirde par ce que kadi ko noon o wi ɓernde anden fenanilan donc ko ɗum wiɗen ko ɗum kadi yiɗen merci beaucoup Sayfon Balde kono mi waɗinen noon on yi kanko e bari so fayda sa peesi ko 6 et 9 ko waytuɗa wayne ko gotum donc c'est ça e ndaaro clip goto manɗa ko Blackberry ɗo gandi fewndo paygum kankadi mo yalti mo wadde show moƴƴa ko ɗo mi salminta noon nendira e men ɓe encore une fois wonɓe wakkam no darde émission on e weldiɓe han kadi sa ɓe beñe ɗa e ka commandres ka julli ka e wakkam en salminiɓe moƴƴa salminen kadi Karimata ɓiɗɗo maɓɓe on salminen grand mère maɓɓe on kadi walla en fof nen grand mère men on en salmini ɗum moƴƴa salminen noon kadi en tout cas sonnaɓe fof no Aissa depuis Medina wono Binta depuis Medina en salmini fof Sissa As kanka no salmina moƴƴa salminen toute la communauté guinéen wonɓe darde émission on ɓe Colobane ɓe fof ñoy ɓen fop no salmi Alpha Guédou Abdourahimi e équipe makko on fop en accali hay e goto donc haray neɓata émission men on lanna e woni 14h 15h 25 minutes sandre 5 minutes ɗo émission on lannu mais maydaren clip Blackberry mi arta e moom mi waynito régime sa waɗi prêt mahin par ce que ɗon andi hande duwaji no jaabi hande mi hattina cellal moƴƴa ko ɗum haɗi amen ha ɓay ɗon andi ɗo wala o yamde ɗum sabi tan muminat depuis Tamba kankadi fewno mo darde émission on moƴƴa salmine Aissa Kadiatou aussi kanka mo darde émission on en tout cas en salmini kala auditeur jo e auditrice jo nodda ɗo ka Jama TV ɓe medinaɓe fof Simon Dio Diallo fewno mo Kédougou salmina moƴƴa kankadi en tout cas salminen grand Abdou Bambara ɗon andi hanki wonno final maɓɓe ngol Ibamar woni ko FC Bambara woni ko gagni par 2-0 mi ƴetta taw auditeur ka ligne simera allo merci beaucoup monsieur Kidingo ɗo heɓulaki donc grand Abdou Bambara félicitation hanki équipement on ƴetti final ngal stade Iba Mar Diop devant Gawal merci Gawal bon courage
merci aussi à équipe Bambara on en salmini e moƴƴa salminen haadi dalen le président Bamba he haadi président en salmini moƴƴa salminen Kuyate Fasi Bafode e yino jama on to moƴƴa hay fédéral on e yino ton en tout cas yiɗen ton monsieur Sidi Ndeylo président Thiamala Bari Bantagnel jama moƴƴa autorité ɓe Guinée ɓen en tout cas yawno carrément e marem e paremɓe ɓen e maremɓe fop wonnoɓe ka final maɓɓe ngal hanki merci on salminama wetnama maydaren Blackberry arten ka émission men jaɓi waynitoɗen Oh no no no, Betty boy. Blackberry Paiku from Mintigi Prods. Ida andilan zaluzi food. Hey, hey. I love you baby. Imo gana tu, mido ganinga, imo hidi lanka, di mido hidi mo. Kono sheria no zaluzi fu, si mi wuli mo wono tako. Saku mako mi wono tako, aranyandi o mi lanko mako. Fiyo mi wadu fale mako, mi teo to bi eibe mako. Mi teki na yimbe mako, mi poda di koli mako. Mi luno di toni mako. Baby mi wairima, ula mami mi dano tako. Shady mi wairima, si ala tako ami wata gairuna. Baby mi wairima, idamde yo baby lanza luzi fu. Shady mi wairima, wata wo itola yo gido birne ande. WhatsApp, Insta me yutata, Facebook me susatana to girl don't feel, Seminari fotoje mako, birne ande mi jo fi mako. Himo waiwa monene mutagi, mindo kango fiti nilang, walilang, fabila, sinadumbe dumbaila, aradaka fi mako, toke kolpe zaluzi. Baby mi wairima, ola mami mi dano tako. Shady mi wairima, si ala tako ami wata gayo. Baby mi wairima, idamde yo baby lanza luzi fu. Shady mi wairima, wata wo itola yo gido beronde ande. Mi nareti mi atama, mi moleti mi matama. Kogi call telephone wadido, mi do hidu manu labama. Wasudi konfono fenyama, birunde ande mi junima. Otogi ande go fima, so the one to go fima. Gibayada komintu, kasudu komintu, karesto komintu, kaplazo komintu, yeah. I don't know, Fiji wrong, carry from, no dala. I don't know, Fiji wrong, carry from, no dala. Baby mi wairima, ola mami mi dano tako. Shady mi wairima, si ala tako ami wata gairuna. Baby mi wairima, idamde yo baby lanza luzi fu. Shady mi wairima, wata wo itola yo gido beronde ande. I love my life, I love my life. Blackberry me do wilty, baby young and the arty. Yeah, yeah. Oh, no, 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 do. Yeah, yeah, yeah. Baby young and the arty, meaning for me the wilty. Keep song as my novelty. You'll never hear. Mintigi Prods. bako Blackberry Metidi Pro kanko ko jeyi woni Metidi Pro do gandi ko do label makko on hara e salmini mo kankadi vraiment mo wakkili côté culture guinéen on Europe ko woni ton o yiwa Europe o wara lagine o wada sonji makko din o hota kadi Europe e salmini moƴƴa donc soutien pour lui vraiment hara il faut no
ɗo salminte wano billo tayere jomandawro makka gayno ɗo e sande coursi pay kum tayere on kum en salmini kum moƴƴa walla wiya petit bari c'est la même chose salmine kadi mamadou binta kankadi mo darde émission on fewno ɗo ka page facebook en salmino moƴƴa voilà salminen ɗo kadi dj ceerno bari kankadi mo ka page facebook mo darde émission on en salmini yimɓe fof en accali hay e goto ko ɗon moni waynitade e clip hombo voilà clip goto régime erden timma voilà parce que ɗani ko 34 fuɗɗi ɗen woni 30 ma timminen heure nden ko ɗum ɗon woni émission hara salmini jama fof kalnani ɗon ɗo no weliral ɗum e yallodiri e yafodiri hara mi toriki on yafuye ni kadi mi andi on yafotola ɓaylo gandi o yi komin tun caccare goto wela dande on yi komin tun kay studio ga mais kikiɗe 22 heures sallah jaaɓi plateau garay no ɗo ara ɗe pour laɓɓin kon ɗum en arta kadi ɓayɗon andi ka sumiraɗen lagine kon wonno donji ko waɗa ko tora ɗo jama on waɗi moƴƴa ɗum ɗon kadi en arta e fi mum yewtugol ɗo débat ji ɗi fof waɗen buskani no revendicade piiji buy e blogueur ɓen kon wolde kon on va parler sur ça aussi parce que ɗon andi no waɗi piiji go il faut limiter ko watten kon sina bonnana en merci à vous tout le monde merci à tous ademe sallah jaaɓi voilà ce soir pardon yaafe en jang en kikiɗe sallawlan ɗon jaaɓi